Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil nih guys. Wih. Wah, ono sing ngumpet guys. Siapa ya sing ngumpet ya? Wah, ono sing ngumpet. Siapa masih saymu mas? Oh, udah ngumpet. Ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barongan apa ya? Wah, barongan macan. Terus ada Mas Abdul. Wih, Mas Abdul sudah lama nggak kelihatan nih. Nek dia Mas. Mas Abdul memakai barongan apa? Wah, buntut macan. Terus ada Mas Elvan. Waduh, lagi tidur nih. Mas Elvan memakai barongan apa? Wah, Mas Elvan memakai barongan jenggotan. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barongan. Wah, telon putih. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa memakai barongan apa, Mas? Wah, singa besar. Terus ada Dek Jihun. Loh, Dek Jihun kok di dalam? Dek Jihun memakai barongan apa? Ulang. Terus ada Mas Silo. Mas Silo memakai barongan. Wah, barongan hiu. Yang dicaplok sapa lo? Siapakah dia? Ramayana. Oh, Rama. Ala tinggu. Piye to, Mang? Wes udah main. Iya, ngerti kene. Ya Allah. Area pentas berantek gerakan panggilanipun minatos persanipun para paraga saged lumadane karya kanthi sae ugi kanthi. Ya wes yo Mas Rama. Ayo Hen. Main. Ayo. Senior teko. Main senior. Ih, ada Arhan nih. Halo Arhan. Senior. Yo, barong pisan. Wah, barongannya Melayu. Yo, wes yo, Aryan duduk dulu. Yo, sekarang Mas Hanif. Duduk loh. Cendek Abdul, cendek Abdul. Ayo Le. Yo.
napa nih? Yo wes yo Mas Yeni. Wala. Kok nubruk? Yo sekarang Mas Elvan. Mas Elvan memakai berungan apa, Van? Berungan apa, Van? Wah, jenggotan. Syukur. Bangsane para gandane sewu. Sing kene oleh. Kira sapa sak lain papan panggonan kene. Mangerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadeke dadi Kutaraja. Some kira saka sak lain alas gagah lagi. Yo wes yo Mas Elvan duduk, awas Arhen. Wih Arhen pakai berungan apa itu Hen? Depilnya warna? Hijau. Ngombe esek guys. Yo saiki Dek Jihun. Ayo Hun. Waduh, berungan ulal. Wah, ulalnya kena angin. Yo wes yo Dek Jihun. Yo Mas Reksa karo Mas Silo. Jo ngamuk to lo. Oh, ini kan. Jalan-jalan desa. Yo lo. Ayo Hen dicaplok Hen. Caplok Mas Silo yo. Wih, sentenge. Wih, wangi junjung gendong. Ayo Ma, caplok Reksa Ma.
dicaplok. Agak lego. Agak lego ra yo ngene. Ya omong. Reksa. Yo wes yo Mas Silo karo Mas Reksa. Ayo Dek Jihun. Oke guys. Dek Jihun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan Elvan. lupa subscribe dan jenggot. Dadah.